Khawvel hian thil tam taka thleng toa kan pian ma po in thil thleng tam dan tur zia chu kan ngai to thiam ome mak tak tak mishing ngai to na ina achana ngai to thiam lo zirbik mi le mi thiam te po ina an soi fiah thei bik lo thil mak thleng tam taka lo om to a chu zinga then khat te chu he video a hian karun tar lang le do ni The sunburst flowers calling on roses overdue, but I Floating Stones of Rameswaram, Tamil Nadu. Hindu mythology Ramayana chuan Lord Rama le a hote chuan tui chunga leilak thian siam ti kan hmua hele hi Rameswaram atanga Indian Ocean thlenga siam ni in anupui sita chan himna na asiamani anupui sita hi Sri Lanka kidnapania hele hi Ram Setu ti a soyania le hi lung mangin an siama henglung te hi apil lovin alang ti kan hmubok vo inni thleng hian helai vel bora hian lungmak tak tak en mai chuan lungpa ngai ang ni si tuya lang tlat te hi mu tura la om nuala दबा दबा पानी में डालेंगे हाँ ये देखना कोरल ये क्या है वो जाता है क्या अंदर कोरल नहीं ये नहीं वो भी कर रहा है तैरेंगे सब तैरेंगे ये नली का है he thil hi achan dik tak thui chua thei ni lo ma se mana Lord Rama le hoten le siam na an man chen khat la cham bang te kha ani ring tok te an lo oma thudik takero shiat alati chuang lawani The Lake of Skeletons, Garawal Village, Uttarakhand. Lake of Skeleton hi Rapkun Lake dia soya di boka Uttarakhand, India miani. Tlang lung tam takina ahwal le vur tam tak omna ania. Mi tam tak zinwa avil na ni in munnuam takani nge a. Aming Lake of Skeleton ti apochan chu aming hian a soi fiah ngal maya helui tlang kama te hian nipuya vur tui chuan ru rau tam tak aron tilang thina mi then khat chuan 9th century vela khwarel chiat thut na rap thlak tak thlenga mi thi te kha an ni an ringa ma se thudik hriat ani lo vurti an han tuya fim tak tak chuan heluya ru rau te hi lui mong sir lama te chuan an langa ru thina ru ro mai ba ka feite leather slipper te zungbun te po mu thina ni a kumsak ni pathuma National Geographic ten ru somthum vel an mu zinga phei chuan ti labet te po mu tur om hialani ru ro te hi kumsak khat zakwa somli pahni khan ma saberatan mu chanani a an mu chauta zela tu tenge enge achan ti hi soifia thei ero aladiri lo Dead Sin Plague of 1518 Plague Shritia Pulshi ti soito chuan history a chuan gumsang ka chakwa som ni Spanish flu mitam tak thil thlen tu khakan ngai to chuak thin tlang puyang ma se thil makle dangdai tak mai chu Strasbourg France a kumsa khat zanga som pariat khana lo thlenga Strasbourg ko thlera nu pakhat trophy a chu kumsa khat zanga so pariat July tha alam chana kholaya control theihlovin alamani makdeu mai chu kar khat nuwa mi somthum pali in alam chu anaron zom ve a an lam tabak fakmaya thlakhataliam meu chuan an pu zela mi zali velan ni to control theihlovin an lama an ke a thi a stroke wangte thin thalo wangte an chaulu tuka wangte in mi tam tak an thita he thil mak tak shi ang devaleng hi ngai to chian chuan mak ve takani tu thlek hian he thil po hi soifia thei alani lo thlona zin tam tak te lo na la petu chu MH370 kha ani Khawvel hun kal to history ni lo tun nai mai modern world biggest unsolved mysteries ti hialania Malaysian airline plane number MH370 to Kuala Lumpur changa Beijing apanna March ni riat kumsang ni som pali khana bau makmaya Indian Ocean apal tlang line radar changina bau maka soifia theyani lo engine boina te chum cha awanga boina te engma omlova passenger le thoktu mi zani somthum pakwale athlo na po hi pu ani lova
he thlo na achuak chung te tan hi chuan na takani ang a then an thinarimba sarkar hian thupa nei ani an ring hiala thil mak soi fiah har sat tak zong ani ngei mai. The Plain of Jars. Plain of Jars, jar hun pui an ti mai hi zian khawang plain lao island omania lunga siam no ang deuh lian tak tak fit thuma changa fit som te ani tlak puya hetiang khopa lunga liana jar pian ang mai an han siam hi mak takania tu thlek hian eng tiaron oma tu te siam nge ti hriat ani lova. Researchers te chuan mishing ruang halna na anlo man thin ani lo po in rice wine siam na ani an ringa hetianga lunga lian lutuk an kerdan hi mak ve tak chuani alung then khat te phei hi chuan chin an lo la neya chin nei to lo ho po hi chin thei tura siam ni om tak ve kan ni. Jodhpur boom. Jodhpur boom hi India thil thleng makalar ber polani a December di som pariat kumsak ni som pani khan nidang ang thavin mi te poin an thil ti thin na te an thok chawa pa se zingdar som pakhat le minute som ni panga aron ni chuan Rajasthan state khopuilian ber pani na Jodhpur khwa mi te chuan thil ri lian tak mai an hreta. December ni som ni pakhata Khawvel top don tia soi atam em kum kha alo ni bok nen mi puite chuan warning bella ngai nan hlawa mi noi tam tak chu an chi ai ta a thloda po kan yang ti se thlona che swal om lova khoilai hmuna ma han pu tur thil om bok si lo Jodhpur mi puite chuan chiang takin han rasi a hebi tha tho hian Khawvel mundanga po hetiang thil puak ri sia hi an lo oma mundanga ero hi chuan meikhu ang deuh rong hringin heri hi azui ni in an soya hetiang thilron puak ri ring lutuk makale thin thong bok si te hi in zom vekan ni angem eng tak ke ani ti hi soifia thei ani ri lo. Jake the Ripper. 12 serial killer Jake the Ripper ti mai hian pechiano jizwar panga thata hek thil hi London khochak top lam Whitechapel district a kumsa kha zariat sumriat pariat August le November a thil thlengani a hek si English crime case thui chwa si lo lar takani ami tha te hi Mary Ann Nichols, Annie Champman, Elizabeth Stride, Gertrude Eddowes, Mary Jane Kelly te anni a mithi tam tak ziga ama tha niya rin hlel dang po ma se mi panga te bak hi chiang taka atha soi thei on lova at shoka azai veka an taksa te zai hongin azai dan en hian mishing taksa zai chung changa shat na le thiam na anei ve ni a rin ani bok he 12 hian police te chu lekha thon nual le ngala voi khat phei chu ami tha zinga mi kal ni ngei tura rin hi ale kha thona hian da telani ama hi Jake the Ripper in tiboka aming hi aput len pha da boka heng police te le khathon don zong zong hi ama thon nge yani empty ero achiang lo thung police te nena ama azong tur te in lekha te hi thon na reng ma se tu tak nge ani an she theilawa ril lel po tam tak man ni thin ma se tu thleng hian Jake the Ripper hi tu tak nge ani ti hriat thei ani lawa alo rei to bok nen ada hriat le to po arin om lem lawani.